Dio ntabwo arago nakugwisha ndutira yo Água. Aqui. Zatangira gukora mbaye gatatu no kora kana. Wowe ni moto wa mukura kazi. Bangore. Agora tatu. Gata. Nakugeza mu rugo gatuma kanjye. Yeah. Oh, Dominic, double sure. Vamos gufata amata yanjye. Nananiwe kabisa. Yageze urugero Mose yageze. Sinzi nimba ndi bugere mu rugo. Yehoza. Ishuka yanjye zari ishuka ariko garuka cyane ntukajyaruka bose uramaze niguriye uzansengere ahubwo ukwiriye amasengero urakoze zanira zizuka Baba we. Dore Kigali we. Niko. Yewe. Yagenze gute? Ubibona ko najyanye. Tabona nyano sanigiye gusenga.
isabato akanekera mu isabato vanene isabato nziza ye maranata ubwami Yesu nawe yawe waraje rero araje uramubona reka nigendere uzasengera nzakiza abantu b'iki gihe gusenga se urasenga ugakubitwa bitashaka ibwa nuko wabaye nawe urwaye neza sindyamye ase wakigogiwe urabona ibyo urimo ari biki ribiki se ikintu kusicaga umucaga hiye ubaza ati wakigogiwe aho ujyane ne byabye mu rugo wanjye mu rugo yego urubyiruko guki gihe ibyo ni biki wanwe ni inzoga ako nubwo mwumva n'impanuro z'abayobozi wakintu igize babayobozi ase ntaho ubona uzova mwiki umuyobozi nyine w'isibo kanigendere wakirya teka abana bu genda nyine wakikorgiwe urambaza iki se waguriye ra waguriye Yesu nyirimo Yesu nyirimo na nyine wa jambo Yesu kurya myanga mama Maria ndi acha nguru tugende acha nguru tugende Yesu nawe yaragowe genda mu rugo yego ngaho genda akugira udasenya akajya tuma tuzahura rare oro wacu zakuwa kagoka igiye kugura mu Bravo boss. Urashana shawaki. Akosha. Bamwe iki. Zaguzovya. Asanga twaki. Rega kuzaba kapaveri. Urubyiruko rw'ubu mwabaye gute? Rega kuzaba kapaveri. Paveri uzijari cyo. Nachonzi. Ndashaka kurya nira toilet. Asa ko mbona wabirangije. Nira toilet. Ewe. Kavuga kwa kulipuza na kutisi. Nasa ko mbona wabirangije umuntu urakuranya ya. Ayikuye. Guru manure na wabitube. Ushaka bakumanure? Unagiye kurangiza. Kado genda umumanure sha. Genda umumanure ntangiye ngaho yanitwe yagora tuyahera. Genda umumanure ngaho. Utinda ndabiniyamo. Kugenda wakigogi. Siwa. Ubundi aho utaniye nayo ni. Kimanure sha, kimanure tuza tugiki. Ay. Genza gaur tangwisha hasi. Kuzena ngufashe utamene igicupa Kaka gatuma nakuburu. Karigeza gaur tangwisha hasi. Urabyumva? Wasura batakwiruka. Nossa, ready so. Oni chama. Asa ko kimuka cyane. Ubwo cyamaze kwinya. Zana ngenda gufashe iki. Oya. Nossa kijana muri toilette. Turajyana yo tuzatwana. Asa ko mbona wabihejeje ibyo dore chima cyamaze kwinyaho nyakigogi nyene. Hako wabyureka kugira ibintu nk'ibyo wagisore. Nano kagena hariya muri toilette wakigogi. Uramapo. Uganda urabona. Dago dushobora kwiya muri toilette. Umusore mwiza n'icangwa n'ikintu we. Uramapo. Nano kariya. Rapo ufite kigeze hariya kimanura. Nano kigende hariya kijeke. Kije muri toilette. Kandi ukanya hejuru. Urayaheruka ugire. Urayaheha. Wabyumvise? Rutinandani nya. Aburuka shaka. Kandi byo nivya biyoga cangwe. Rutinandani. Ibeshu hanye urayahe. Agacupa kanye. Ako kajana muri toilette. Kado. Oui. Wakigejeje yose. Cyane hose cyabaye imyanda n'undi cyabishoje. Ngana amazi yo kunywa hajya ngaho. Cha. Cha yono.
abajene biki gihe ikibazo gikomeye mayo mazi ni inywesha iravuba nanjye nje kwituma asa kirapfa yibo harabasaba nimba tarayisigaho imyanda sinzi kabisa anjye ngira nanjye nje muri toilette ndazi cha ase boss uramuntu umuziranye kwe atuye ngaha higa Yoga ziragwira kweri kabisa akira nakanje kwituma ndabe nimba chabo ubwo chabo uramusinzi nimbara naje naguye maho chabuye mahari ndagikubitira jena mwumvikana agosha yo wagisazo nura turafatwa igendo toilette agosha yo orazaniyo ariko gaho uri mu bike iki kintu koko ndandayo wakivogi wabona kumye ni gisakire iyi toilette nta muntu yajamwe iranuka asa mara yo mwijimye va hoki sabu ntabwo niheshe